Croeso I Cae Ras. We're here today to launch a campaign. Da ni isio I bawb sydd yn teimlo bod isio stadiwm cenedlaethol yn y gogledd I lofnodi'r ddeiseb yma. Da ni'n lansio ymgyrch I drio hel gymaint o enwau a fedrwn ni I gefnogi cais cyngor Wrecsam am arian gen Llywodraeth Lloegr dan y cynllun codi'r gwastad I ail ddatblygu'r cop yma tu nôl I fi. A trwy wneud hynny, datblygu'r cyfleusterau hefyd fel bod y stadiwm yma, y Cae Ras, yn stadiwm addas eto I gynnal gemau rhyngwladol. From a young kid growing up and coming to the Racecourse ground for the first time to watch Wales v Scotland and see that game, a full crowd, it captured me. Inspired me to be a professional footballer. From that moment I wanted to be a professional footballer. So yeah, I've got a long association with this football club, of course, for my days at Wrecsam. I'm playing here for Wales on many occasions. Scored my first ever goal for Wales against England. You know, you can't get better than that. But to get a full house again and make it a proper football ground like it was before would be something special. Gema gyntaf ges I erioed dod, oedd yn fan hyn pan 10 oed, I watchad Wrecsam yn yr ail adran, sydd yn y pencampwriaeth, ac sefyll yn y cop efo tai. Ac oedd gyda fi freuddwydion yn 10 oed lle dwi eisiau bod yn chwaraewr proffesiynol. Ac nath y breuddwyd na ddechrau man hyn. A yr uchafbwynt y llan yng Nghyrfa oedd Cae Ras Cymru. Ges I ddechrau gêm yma hyn, mewn gêm ragbrofol, yn ebyn yr iseldiroedd, a dod yn ôl adra I fi, o cael breuddwydio ar y cop, a wedyn cael cyflawni un o'r uchelgeision illa, yn ôl y fan hyn ar y Cae Ras wedi. Mae yn andros hynod o pwysig I dod ar chwaraeon rhyngwladol yn ôl I Gogledd Cymru. Dydy hi ddim yn bosib I teuluoedd o Gogledd Cymru mynd yr holl ffordd I lawr I Caerdydd I bob gêm, a mae'n jyst rhy costus I ran fwy o bobl. Felly mae'n pwysig iawn. Dyn ni'n gael cyfle I ysbrydoli a chwaraewyr ryngwladol i'r dyfodol. For North Wales people, it would mean so much to them. They don't get the opportunity, and they haven't had the opportunity for many years. To get that back would be a great lift to everyone, and more so for the young generation coming through. That will inspire them to maybe be a Gareth Bale, you know, or Aaron Ramsey. So I'm looking forward to that happening because I think North Wales people deserve that.